President William Ruto ambĩrĩirie na rwĩmbo rwa gũkinyanĩria ũheani wa nyũmba 1,080 kũrĩa ikaria mũkuru gũkũ Nairobi na arĩa megwatĩire mweke wa mbere. Najua maisha yangu kutoka hapa itaenda kupandirika. Nyũmba ici cirakwo mũgũnda-inĩ wa eka 56, President akiuga atĩrĩrĩ nĩ ikereka rĩa mbere kuona thirikari nĩtanyĩte gwaka nyũmba 13,000 na gũcenjia ũthiũ wa aikari a mũkuru. Today I can hand over keys to citizens of our nation, people who would otherwise have never had a chance at life, that today they have keys not just to open doors, not just to open a house, but to open a home. Sisi kama serikali ya county tumefanya kazi pamoja na PS na waziri kuhakikisha kwamba kuna approvals, kuhakikisha kwamba kuna connection ya maji na siwa. Hapa tuko na health center ambayo tutaleta madaktari. Kirakari ya keri President Ruto augĩte atĩ mweri wa kanana na wa kenda nĩmekũheana nyũmba ingĩ 5,000. Aikaria ningĩ magĩtanywo kũgunĩka na thibitarĩ wa level 4 thoko gatagatĩ ka motungata mangĩ ma bata. Waliniambia mimi ni murongo. Leo niko hapa. Imewezekana haijawezekana. Imetimia haijatimia. Ni ukweli si ukweli. Waki wa nyũmba makĩria ma 150 no ũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa icigo citiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ mũbango-inĩ wa Boma Yangu, na kũrĩa Akenya makoretwo makĩrengwo mbeca cia o mweri. President akĩũria Akenya mahiũkie mĩeke ĩrĩa ĩrĩho. Kuna wale wanasema wanataka kazi bila break na kuna wale wanasema wanataka siasa mfululizo. Nyinyi mnaamini kazi bila break ama siasa mfululizo? Ihinda-inĩ rĩu President nĩonekete kũnyũrũria arĩa maingĩrĩtio ũteti tabarĩra-inĩ citiganĩte cia thirikari, akiuga atĩ kahinda ga kũhũrwo ũteti no karĩ ikinya. Sisi hatuendi maandamano tena, sisi hatuendi kwa barabara tena, tuko kwa Rais William Samoei Ruto pamoja na Raila Amolo Odinga. Siasa baadaye, kazi sahihi. Mimi ninasema kama mtu wa broad base, Rais 10 bila break. Munasema ni kazi bila break? Ni kazi bila break? Munasema ni kazi bila break? Hebu nione wala wanasema kazi bila break. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gĩchimo Joseph.